MCA we ward ya Bugesera. Tukuri rero I want to confirm na attendee empowerment yagenda se ward yani one of the hotels Gorunga Monarch Musocho. So this morning ekirina ngego tegera se station yite ya Egesa abahadi mujumbe okitutu jagesa ujumu skeki bagende a topic inanyora wate arengene arengo discuss about juno mo MCA we ward ya Bugesera. Unataka kumonyori enanjore tuna abantu babo Bugesera n'ekikura kinge sana yekirako gendegesa agenda goteba nga nkina ka MCA ka Bugesera. And I want to say it in a ngiro re times 10 na magosa manene kutasika Bugesera goteba nga Abagesera bajoreta ka MCA. Nataka kumshukuru oyo Minto Nyakundi naigwo gotebyo muskeki bagendi apologize anga address no mheshimiwa wakire chikura lakini ateba ngatako nyara go address ekirando kaka MCA iye minute nga Abagesera achaya abuna Abagesera gorama because inje unabuga injam just one abantu bangagire tena buchi abangi nataka kumubura liswat igaba Abagesera naka MCA bagire chikura gusena mu MCA anataka gusaba nga asama skania manene make sure nga wa apologize asenge njiyogo tasika Abagesera na kondoka ka MCA yendo kendi ya kabere ekiroro murayumu ya today now that ye function ye okoreka na se consequence ya oya empowerment naye kwa bwene de gogoro oeno ena abageni karibu because ya setwe ikere the fact remains ngandora ikenga kieki campaign eto tigareti almost 2 years to elections abantu abaiga ekeba empowerment igere bayichaiga ogosaba gwitungo ringa abagetutu na baro bakonyeka because kibesa kigotumeka gokonya sebyombe ekiri kibesa kya serikali ngiri kibesa cy'umuntu ibona argo saba ngo mujumbe nawo datinara nga ngwateba nga abaiga nkwena na bari kibesa rero kwena na bari nebintu bine nayo wote banargo saba nga nayo no bwate kibesa kiri kya wesofan enargo gosaba nayo kibesa because intuanya gora function yende bogetutuga shogo support yabangi na baito abana boda na bari mibandi enargo gosaba nayo kore function year of the same o make sure nga naye kwa rosi ru mukutana umonene kabiroyo naye oretera abantu chipigipigi kiri naro goteba oretera abantu chi washing machine oretera abantu ebintu ebinge biribwa neri because kibesa kya wash sofan eki abegetu asai kya so gokonya abantu bagikujaje sana untagete gukora ngoteba yo umujumbe for the last 1 month obeiro muntu bwekisegi all over Greatest chisegi yakorete nicho ko make sure ngorwani ryo mwana oyo moito ali ase junction angena gusonga mu murogoro nga Matthew Ochach nawe etenya gitari yesterday anda mapi abarali baito mwabete boko kwa story mu murori ni ga umiete enjirere nko ekabetere linga kago tamapaka agacharuka korwe prayo baigoro akagunsa na mbono nyasao mukonye onare kumusaba nga chisegi kiri mujumbe kibagendi yawate ainyore nga bagetutu mba mwagirete kuraji kurwana chisegi eba mwagire chikura kora abantu amagendro eba mwagire chikura abuatania bagetutu igonta ite kusaba nga chisegi kiri na raga kurwana na Chabet yata dei na muroje karbo machoge ba kurwana miruka yata dei na muroje kara lugoro ba kurwana esa matanga tongi onta ite kumugori ngayo mujumbe kibagendi urwani mu MCA urwani abajumbe ba mino urwani abagaba mugabana urwani mu president ayenga yote naende kira abantu bagoteba nga naye one time ayeninki okoigwero. So I want to confirm asa whatever abagambi basikane naende to make sure nga tuakorera abantu baitega saka isa sana.